Yang tipuinin ko kusunet kay sa kayo, rachang ataw lukay ang way pa ko ng Pohnpei, nan way ako pur kasanti kalimawat. Ranwat niyara, kapuri ay sa kisyu, parang kaunor riyagat riya sa kuno. O ranwat wiyaran, kasili sa kisyu, and way ako pur kasanti wat. Dahil ang kakan katlam o dahil pan katyanan, law, o ipan patungan. Kulian tayo tiyo, pagkitaran, one paron net, ang kakulian tayo tiyo. Ya law, ang rachang ataw, trial ko bane sa karenilat mile man upuray man batawan sansal kapakat kapeng lingano wow so yaki wo pilang kamarar main ko sanat halaga kapeng peran kap kai dan pesan apne melel ko kuali gule kasam palagan ne tenir katen likiyong kiter kau pilar and kakiyon ya soda tunggal koyak soda tunggal kok as seperti penggadang kalangan o pragen kit sa pelmar nganen kamarain nganen kawi ong nan pokol kulit kesambal en nanad tunggal uya lamalam an rano mararan dengan law sarawila kupra makelep nan ken paita pui makin pung waun o sarawi nila meta yung iro kapeta partiyo sa karata naman nilang kabayanir o atong santor siyang kumotsis kayo amen kalangan ng one per net kaya kagaya katlanan sa matawiya ko puro ipaan po na sa chief clerk kong roll call Senator Kadkadaur, MI Senator Kuku Abis Jr., Senator Isaac Artui, Senator Ricky Carl, imay Senator Sensor A. Edgar, Senator Wilfred H. Edmund, Senator Bill E. Edward, Senator Stevie J. Edwin, Senator Peterigo L. Iron, Senator Aurelio P. Joab, Senator Alfred La Torre, Senator Jenny L. Leben, Senator Edgar W. Liganet, Senator Tendrik Tescualu, Senator Benjamin H. Ludwig, Senator Makari Mikel, Senator Sheldon C. Net, yet ngay may Senator Norbert A. Pahrek, Senator Dionisio E. Simon, Senator Mitro I. Simina, Senator Francisco Timram, 9 speaker. Quorum Mr. Speaker. kalangan essential magtry sa bulman ko koro magtry ka katlanan sa matawiya ko puro mawa magupro ka kulian try tiyo ya sa bulman try sa karatan kapeng malal sa karan misi ko kapeng lap pang kupro na nilap sa karan kay po niyo wawla pang kupro rakso ko wawla pang kupro ni show ko wawan ko sa bulman likan ko nanalang ko na kayay ko autolor ang labalat kay Italian tiyak umotso government national state local wawan ko kabanan Pohnpei Honorable Stevenson Joseph Pwuhng Riyaun Kabina Honorable Herolyn Mobic Pwuhng Siyong Gobong Labalab Honorable Nelson Joseph o yang amoy Siyong Gobong Gankoros wasakset etingol wow ong Vice Speaker Abram Honorable Senator Gankoros langalang Samarom Aloysius Sarisio so masakan o langalangan way kasampalakan na uyawuliyebe nan Galarwood nan Pohnpei Koros nan Chamberwood nan Kalal Maslikan Kalal rakat o child bananan uyak pruwat so iban po na siya o pagkita rin sa bulmatayal Vice Speaker and uya sa bulmatayal sa kalaway child nan uyak pruwan ranwat po yung floor leader sa bulmatayal child Vice Speaker kalangan ko may Speaker kaya mo na itan patyoyang ng kapawat ay nan siyang patyang kamu kung sikaran kapeng dapoyabon na patitar nilang
pasaksi di tunggal won kami speaker won ki kambagabayan Honorable Senator Kadkadaur tunggal ang wong red kan pasang jal mention ranwat nan kalari di pasang kami speaker tause ran mawon Kapwuhng wong Pohnpei melel red kan pepeyan men kapesekan man speaker men segera promoyo ketian ranwat joktoki saya dengar sebelum kita channel dan ran kaisak siapa ko santi kadimpak Keriaman. Chanchala mo kamagit ka kaway dan Vice Speaker karos mo utong kamagito masani ay uwa masani so kamagit paita niya masani pang journal kamu Senator Ned Kalanan kami speaker mo na iban patro ay tunggal sakar misik lang Kapwuhng lingan o wow kan kuburan nilap kauno ko patrang sa pula mo may sakar masanan wow may patroyer nilang nanwasan uya naman tunggal sakaran wow laban kuburan mo waon ke pa speaker waon ke lukin lang so o yang samarokan waon ke nalaim o yang poliso siriso kan waon ke naos sa puapik o yang poliso kan wow ang honorable senators paras ni wa men patrowan pata sa Wilmar pinin ko kusunat kaysa kayo may patrang piyalaman ranwat o ni wow kakin kitrailta o nin kamakit pen kitrailan sa Wilman kita journal nasan sa ler sang Vice Speaker pagkakariyaman Chanchala mo kamagit ka kaway dan Senator Ned tayo na nagtungiti o waleta sa mga trial nagtungiti masani pang journal o waleta karos mo utong kapungato masani ay Pwuhng masani so kamagit paita pero tingtiro sa balingmandan kita sa balingmatay journal kami Vice Speaker Gubro yan Ilma Floro Senator Perez kami Senator Perez Ona iban yang patro iban patro yang komui Israelgan mati yang eru yai tong Jakarta Kapwuhng kan kuburan samaral kuot labalap Pwede ay bilgag yang memor kono ranut tuang kumail nan yugubur ranut on gomi speaker on Vice Israel lang way kan wow kunangan toga Mobilisan gian sumau yai tuan ran mau tuan way pakon pati ibe yang sabmarai social media Mr. Speaker, ibaruan pa kita ito privilege. Kuyan baruan megot mapit naman ulan way kasampal. Yay former Speaker Del Sampelet. Mawiyawiyar mo at the show ay magbaruan pa kita moment of silence. Dahil gagkadyang nan lolo nan kubur. At yung perenay polo o iparuan kamelam mieru ya bentarobo me uyawi o moto dan gak ikasaleta sa matail at yung perenay o patro kila silok sobur me kansaler imi men paruan speaker moment of silence Nangan Senator Perez nituan pagpag namiye ay men pagita tayo komal labnaso tayo kakan maun kiyo kasampal kita hira masan salasang Senator Perez kailangan Senator Perez mawal kami Vice Speaker
Langan speaker utual sekarang wau saban. Speaker iman tapi umur kesempatan gua tengkak turun dengan kalender wa pali nambe isu walu je kaptolongan taktago kamatan kesenatan. Sansalang mo kamagita kaway dan pa speaker talang katiyan ng isu walu yay ansyon kat kilong tapatungan long kamumatan ko sunod kan o resolution kan. Tayo katiyan po ng isu walu makaroon sa bulman kiya at tingalan kiya ansyon maway pampleo po na sa bulmatan pa speaker. Langan speaker ni tahun mo tu sekarang promoy no public silence suspend order of business. Turok diban order of the day wa pali standing committee report. Sansalang mo kamagita kaway dan pa speaker talang katiyan pa order of the day yay standing committee report. Pwag yam yun pan kamagipo. Tayo katiyan po nambe Asia kayo yay standing committee report riban po na sa chief clerk. Standing committee report number silibki line ri so kuno mepet your motion relating to the table projects in Kichi that was appropriated and awarded to PPA, Council of Public Works, Transportation and Communication. Halangan talang kakatiyanan masa na standing committee report silupki sula binyari sa kuno ay panpo na sa chairman Laban. Kailangan may speaker. Muna iban yung patrok. Minti yang kiyay kaping. Oh wow, pag-gubron sa mga ito. Wegiran kap. Pagkaiba ibang rosot. Tatitain. Patreng sa Pwuhng magumulian. Hindi yung mulwot sa tembalwat. Pagkito na mulwat. Wawon kin komoy. Guys. Wawon ki yangay honorable senators kan koros. Wawon ki Rael kan patreng kayo ng kalat. Ay ramawon payamawon way po. Men wow karkarak to ditag sa isang kachiyang nan masan pen standing report silibki issue laban niya rin sa kuwano mapitlo motion yung masay no committee PWTC. Koreaman. Sansalang mo kamagita kaway dan chairman Laban koros na utum kamagito masa ni ay Pwuhng masa ni so pwede kamagita pa ita kaya bang katiyanan masa na pa. May kumpren po na sa mga chairman Laban. Kailangan may speaker kaya sa pala itong alwa. Standing committee nampa silibki issue laban niya rin sa kuno may tanlong motion yung isang Senator Simon ni isa kuno and run and flip regular session. Lower motion what kapitolong ni January riyesa kusiu riyesa parang kono riyesa kono mapit paved road project me assign ng PT sa bintola ng public hearing na ulian to office ng Governor Chief of Staff Mr. Patterson shared Willianto Office in Transportation and Infrastructure Administrator Mr. Daniel Isaac o Phil Acting Commissioner Mr. Reynard Cardeles ni Pawar Riau Riyagit Reysa Kono Mepit kapantalaan project kan PTA bil kasaleta met equipment kan bilwarailar kabul matail machine paint na bilwarailar kaya ito tato ay kaya ito bil sutrak operate PTA bil kasaleta mumot me equipment me tatong kiyang puwanalakan ngayong truck may payo maging tatok aramukat may riyabot sa maging tatok yung project kan pil tuwete kawait may ong excavator kan bil malolola may bil tatok hindi makapantala ang project kan niya isuot
kawit may siyang administrative kawit yang committee may project kay rapid executor nan way net titi o soket yay nan transhap kaliyay net anipin pa secondary road nan matap road paving project bukat silong going met committee will tola kawait ki kagi ran kawait to ma project bukat agak we are change order on project kan me kapantala mabil woray la administrator kawait ki committee me change order ka kuyawi awaban to tong kita amount me kaman manen project ka o change order bang wewe na bukan PTA o administrator ang kamana. Tama siyang Simon mawia motion word abiliang at ang committee kasali tama HR ki tama wewe ang committee o kawait mamia and then the project kay will worry laren PTA ren administrator to state executive office regarding project kan na PTA kin mamorki yay project magin katanga PT ari tama essential project koros hindi makapanda lagi ong ikut mesotrator Ari, ay kawait ang project bukat intete na PTA nadal patalagit equipment kan a project koros makaman ang PTA awonon sa execute ari intete ma song koros legislature ya yay kamanata project execution yay executive में बाबू को project bukat Pwuhng essential siyang finance pahanto yo karena million real mawonon ang PTA lakan Kalangan Chairman Leben pwede kawewan standing committee report silubuki issue level niya sa Pwuhng Miadre Master Standing Committee Report, kamu Senator Perez. Kalankom sa speaker. Kayo man baruan kadungo ituan Chairman Mao. Mi regay may man baruan. May ito baruan nan report. Kung kubur boyan ka karuan te. Report iban chum. Sansan me Chairman report ke me tikul the talk malaw ne leta contract pugatish lepla kami men baruan contract you ni have been executed whatever antep can issue notice to proceed kedua pancang rani cek antep project dan project koros akan kosanti completion date in our project. Ibaron kiro tolot about to puegi chapter posu to kana kanakla. Mi mo ni me men baron peitan kama committee straleti. Dan contract koros akan mi liquidated damage. Talat be kan rane wo kaminan contract. Contractor bam pantala abang pain rane wan chalai kun kosanti. Dan pantala bukat situ baruan ma tergak wave ligin change order. Tapi may baruan pergi ada protong kecil. Sansan nan report ma change order bang yau ya presiden bagi additional funding buat kalau tela anan ni.
Imi men letter kawoit ma Israel kamatilel ayam mon liquidated damage with an contract. Unan contract ma sansal stu konang government agency you Israel misapol mangi Israel van wave Israel private company kan Israel limited yang Israel Israel kan point liquidated damage. Imi men letter kawoit ma Israel wasa wa Ibi bantar gila. Kailangan, Mr. Speaker. Kailangan, Senator Perez, Committee, the Chairman Kawas, Kamuy, Senator, the Chairman Leben. Kailangan, Speaker, sa pala ito wow. Kabingki, kawit may portasang additional chairman, wow, siyan po, Mr. Perez. Melel, project kay bil na listing mer katarin trail, melel, project ka listing what yogi ang IT and katarin koros senators kan at ete me project kan me mere project me under implementation mere project pe kay me check pe site pe tula lole ari kawit me mere yamamon project ka me under implementation. Ay pasabang peo me equipment PTA sabang ke me equipment me our problem on execute project ko. Ari kami alam pita ko me sang chairman ng chayan ko. Ako na ang executive man saya kata yakan yawasakan mag-trail. Kung atay tutok na gear trail kami nata mo ni. A project pugat may check na list me ewo pagkatarbasan where your project me wonon under implementation ayata ba execute tayo sa tuwi Kailangan, Senator, the Chairman Leben, Mia Damas and Leben standing up the report, Silip Kishu, Leben Yari Kuno. Speaker, motion and President Masin bill. payment Masular, Masin Leben standing up the report, Kamagat you Mayor, Titan Rington Masin, Koros Motum, Kamagat Masan E. Uwa Masan Isho, Kamagat Paita, Titan Rington Masin Leben report, Koros Motum standing up the report, Silip Kishu, Leben Yari Kuno. Siyang Committee in PWTC, Masani A. Uwo, Masani So, Kamagat Paita, Rokta sa Pulingan kita, Standing Committee Report, Silip Kichu, Labinyat Yusuf Puno. Privilege, my Mr. Speaker. Kamuy, Senator Carl. Kailangan, my Mr. Speaker, pag-iiban tungalan kaya sa mga kumkubura po, ay tungal sa karan kapong kayo po niya wawan pati sa mga patuyan nilang. Ay tungal wala pang kupuro mo, mga kumailal Vice Speaker. Itungal water Banco Pura Nacional ay mucha menetkar nasa Pahrek Senator Pwuhng na napasok kay Chairman Arju itungal wow melel Banco Pura Kampakabayan na Senator kan koros wan kisah matay kan dapat yang demi sang rawat may Mr. Speaker po kama naman tan report po o po ginan karong kan board ay sa kaniyang Opo ki rair kasampal me PTA kat pat rangut. Kapin report wo dan lelang term import. Kan mangi tama magmagad nan legislature. Dan sal me so the bill pay dine in tuan report wo dari kasampal. Pagmal wo dia kamanta report wo dan kak apalang wo din PTA. Ai tungal Iran pag my Mr. Speaker, kailangan buri itong alam yan sa mga. Kailangan, Senator Carl Kawait, maayong mo, o kanayangan wiyawi, kamelalan mabiya, biya utupan kamagat mabiya. Yan sa lang mga magkamagat yung mayor. Sa pulmadaya, standing up the report, Silip Kishu, labi niya riya sa kuno, magtaya sa pulmanikitar, and kakataryang PTA, MLL Chairman and Board of PTA. Aros mautung kamaguto, masani ay, o masani so, kamagut paita, o ime panuyawi, Chief, from note, o panuyawi to ranwat.
Masalar, motion the privilege. Motion ay paanto na sa Vice Speaker, Vice Speaker Abram. Kalangan speaker ichungal siguro nuwag sa pan. Speaker men leo kamagot mo tisambal mo to pagit kalim ga puro ti kan nante sa kuno may miscellaneous. Kanya lang mo kamagot ta kaway dan Vice Speaker talang katiyan on nampe Asia kuno kamagot Mayor o utper kamagot miyak taigat katiyar po nampe Asia kuno. Kamu Chairman Carl. Langan may Mr. Speaker bodi ban tungalan kaya sumao ay tungal sa karsabal ban ko puro mo yo bang program koros. May Mr. Speaker sainsal me sa matay question natin pati tin mo ni mapali kamba kasampalan kamarain no roson mo magnapol dosang ban sa matay no minimisal to ko ang Amerika. Pagkin lalatong maluwat sa tupanda sampai puri sa limao. Sa puri sa limao neneti Fransa raw. Dari tatok kesempal wala leto bang puro mo. Apo kin insuwan sa matay ruwasin tatok makasana jime ni tatok wa ban leto. Ban puro mo ya kumban ruwasa ko kodan kamatin koros. Me sa kamatin moni ban pukau ki yo ki yang chairman kan melel chairman in kembaga sambal riau chairman mau chairman net chairman mau chairman semina kamelele me akonang kupuromiya sa sala na sa matay session ranwat wata tagoten kager kasansan nimen kapatayang ipadawanda men sa ranwat me meeting laben sa matay national government madang ke chief executive summit makin lukapan na lapalapin state ka wiwiyawi nan win kusay nan wikwat ala yang kabinet direktur kan mo ni Israel kan makone ang patyang karong wat pansuro ka patyang sa makamit nan wikwat puriya mo igila puwi meeting and leadership kamelelem utan puinin ko question bangan patyang ima kan wiyaw sang mas ko to meeting nan parwad pil ko puriya mo puinin ko question at so diyang patyang mo po sa maray ko santo mo ipatuan tate met puen sansal magdayban suka kadiyang nan karong law Israel kan pan patyang sa matay karong patuto sang kusay puwi meeting lapo ay tungal Iran pagpag may Mr. Speaker sa mga committee of the wall and kakukudanan sa matay session ng ramot Kalangan Chairman Carl kawait machanchalang kamui kadungki oni ayo magtayban constitutor sabul matay special committee and committee in chorus sabul matay kawait melel machanchalang kamui kailan kupureta o kasaneti karong dan kakuyawi ansyo may Israel kan patpato sa abot kamelele pa next week patola utarapan patpato ya sa abot kalangan ng kaway Chairman Carl Speaker. Iban ko na siya Vice Speaker o kamugawa tayo kailan awata committee Kalangan speaker siguro nuwag sa pan muna iban patulang mo yata kamagot akam kuburo iman pagig kailan ka po na sumahaman manakap kasambal yay Mr. Heine Police Major Heine yung pagdag kailan katiyang mayo kapulapan Kalangan major point of privilege masodayban tono siya Vice Speaker Kalangan speaker ni wawa ba naman sa bulman kinintuan kapwa magsail sopay medal nan ay son pachit ay man tapi kumuyan ka katla mo muy o ikaw sa bulman mo naman o tiyata kamtiyo ba na pwede sa material PTA yaw ka magiging Kansa lang mo kamagot yung mayor Speaker and tiyata sabul matay special committee na yay committee in chorus na ban karong melel sabul matay PTA
Koros mautung komagito masani Pwuhng masani show komagit paitar o sabulmatay kamitin koros yay sabulmatay kamitin finance mabawya chairman and kamitin koros. Only tuan kawait kamitin koros constitute senator kan koros. O pweki raiban mamasani sector funding chairman and health, chairman in education, o Israel chairman kan me pukoki sector kananane kamaway tatakwat ikawait pen chairman and koros the chairman card. Kami chairman card. Kalangan may Mr. Speaker po kupuro misan saler kukutan sa mga kamitin koros po na pali budget transmission act. Himen pada wanda mat po sa wewo dami yung Israel kan magjail bago pukapukat PTA kaiden PTA committee after all mana bali Pohnpei Transportation Authority budget transmission act kusunod magang kamanamanta o kasanay tumunin kampak ng sa matay budget. Amen kabatayang may Mr. Speaker kawit mo may nan matalan formal sang itungal chairman mo chairman Ned kasampalin tatawad o niya ban mukit awewen ka kuya wilang ka pina Israel kan maban pati ang karong-rong rende silak tatawad te pan sansal memnan kampak kabud mi timeline kay makasanti yang tatangan maban kinmiya sang kusunadakan mabang kamanaman la pagkatarwang sa matay national government sa matay session wad paano musaglan ni masi sa kriyaw kami di ba nanti yang patatawad dan kakumusaglaw kamanamantan na sa matay session wad sansal me aban leltilang sa matay national government may sa klimaw o maban miyana na ban karong-rong maluwad pan patyan o murun mo nang sulaya pagkatarlang o bisinamar ka maginapwali ka manato ipadawantay rabukat may Mr. Speaker when kakadede yang Israel kan buka kesembuhan na bulban mo bukat nan palian eksekutif when utan padyang legislature nan tatawad po kapunot toto miyong bulban mo na masudugan tatawag la ko purpula iman kataman kuburadahil pagdaya de bleu lo yang nan tiyan monin mawa luwan moni me peita sang nan kampan rosan mau milian silu sama dahil kamanata ko senat assign yang mono buko alaltan pos me uya ananin education matatawag ko po ita sudaban kamarangan pos ranwat tatawag ko sudah po ita but then kita sudah meet deadline and kaptulungan kosenat bukaw kawid memia tenamat monio dahil lusang buhay patulan ng trust fund ari mo i kamelela me kupuratay lang nanesan pagday de below tuwang sa kon kabal matuwa mo sa monuwat kagata paliata anan choto memia na sa matay government melel kamban eldo kamban kamarain itungal bagbag man may Mr. Speaker o men KAPWARESOU and kaksang ban kupuro mo yung gabi na kalangan may Mr. Speaker Kalangan and Chairman Carl imaban wiyawi jalan kakan sabun man gubana korong-rong mau utan Israel ko mapukoki melal traktor kan and money o Israel kan mapukoki sector and education traktor and education o health kan kakan but pada siapot o sudah silap pwede karang-karang kasampalan sa bulmatay PTA the Budget Transmission Act in 2027 halangan Chairman miadre irame pitatay rawo masalah ipan patrawan muna tayo pan kair sa bulmatay session what ipan pakair ke sa bulmatay kayun meeting pan wiyawi to morin session in ranwat kita dan kagan kosoneti kanan korong-rong kan nari niyan sum kutai panlen nan pakai rai bang ya pakai asu kutai ket nan retoro miete retoro sang honorable senator kan Speaker kami senator Pahrek kalahan ko Mr. Speaker
Poniban Padawan ay tungal retoror men kayu Padawan statement yu butai korusan gak mangi te Padawan. Amendamental senator nan molwot yasu magdal kat nan session kitail sambaral masen magdal bilwuya teban bilwuang sangon armas sangon Pwuhng sambaral pausan sail perera pa yasu magdal we statement yu likin open session tewil katar silgo taigak armas kak suyik tail Tere malangak mangitin. Talgak kusiya songgoros nan session. Abu ligin session magdai bang kusiya statement yung ban kasi suwatila aramasaban talgak su. Aramas kak su tay. So speaker ay tuan rotoror me riyaw te silo akong muitang ye. Kayu ay tuan rotoror a bit billion me molwat kamanala. Bill 160-24. Omanuya patapat yumat Mr. Speaker. Kusunat yumat ay kamanala may napuiti. Director man tigral mangan kambaga. Pater kak yang tawata port. Todo sangayo. Itema ruwasin kusunat makusunat. Kamutan kusunat tel abaryala and Pahrek and Pwuhng kamanala. Transmitted nan sombong Pwuhng Pahrek yo lel barwat esay prodito. Dari ipadawan menan bawasan kuya better yaw mami. Yadel kamanala kusunit yo kataradalang kabina dahil gat nan wiya gubur kabina sa bulman ke ranta isak. Maasuraban saini the act upon that bill or resolution upon becomes law. Amagdal komaldi kabina an gitaran silisak. Ami patpatwana sombare ulel sombot. Sombare pilio bagatartala cek purang kabur dito. Mr. Speaker, ikatarop kini wiya sa mga chairman and chayan ko iman tayo ngak tragata. Irawat ang kakasayan ng kamitin chayan ko. Ang kakorong option H boygi robrop mamie karabawat patulang H yo H makalabon. Kalangan Mr. Speaker. Kamagatiyo mo. Jaga kamal ma Mr. Speaker. Nay? Jaga kamal lebnaso. Kamal lebnaso. Tayo kamal lebnaso. Tayo kamal. Tayo kamaler kami Senator Carl. Kalangan
Tayo yakupur o mon komal timiyer kamagat yawi sang chairman and chayan ko koros mautung kamagat masani ay uwang masani so kamagat paitar miye masani be kamelele me masani be yawiyer nan komal harada iban po na sa kamagat chairman tungiti o sabul man kita pagpaghiw masan sa chairman and chayan ko koros mautung kamagat masani ay uwang masani so kamagat paitar o assignment mo pa na-assign ng chairman ta committee and chayan ko o pwede kira kasang baliw mo aban report to ng regular session watch. Miyete Ratoror Kamuy, Senator Card. Kalangan may Mrs. Speaker, ito nga luwa sa pal, bangko pura mo yun, bangko pura kan koros. Irayo may kamerala may kasambalo ko ng ansan sa limang kaunsang kaya ito nga ang sumaw na Ratoror. Imen pada sa mga kamatin mo ni Mrs. Speaker. O uya sa un matkabing ang pangkupuro mo buhay sa un mga leadership. Kupur mau kaway dadag dahil kakasamo malan wow ni alaman week tayo. Dahil kapitolong tatawagan kamawala mauyawi ang 10% child. Nintuan kupuran malan wow para na ikamoy ang tatago maban mokit asa karatayo wan niya arima po ita ni alam may Mr. Speaker into anong kawata kami diyan mo niya napali tatago ni karwaro sainsal may soda parte din tatago nan sa matay leadership kawit pa na miya mamonin committee kan MNMN chairman o committee pukaki ay may banta tao ko apalian ano but one time at my Mrs. Speaker and sansal nan sa matay channel ang rail kan may ban apali puy-puy-lan tete kan may tatak rano ito miya bigasal may kasantin legislature may kasaneti may rail chairman kan may bantatang kumunin committee kan pwede na palitin rano. Mr. Speaker kam kupura po yung bilkak tungalin kaya sumawo bilbata kupura mo bata legislature kaysa ka winsak uya atay tungal sakar misik melel sakaran kabing pan kupuran malanwang kupura rail laputi ang kecil dan kaksalat ko uya tatago pan kubur wasakan seruwak sote chan sa matal tatak aran katinang yang yala tama kaya nanti yang jangan tatak kasabwalkan memukit legislature an kakulisang pa isang pan kupuran malanwang ari kamerele may mapuita pati ang may Mr. Speaker ipilman pa ata kupura mo yung legislator kaysa kay Unsak o pilwaya sa palmadahil kapeng ang option picker mo sa kadlig melel Padre Thompson o puinin coal and paliais may pati ang Padre Thompson nan tatawagan kasaraw kasambal mo pati ang may Mr. Speaker ipilman pa ata kupura mo yung legislator kaysa kay Unsak kapeng ang Israel men Pohnpei kan may saban kita aray tungal cheche pagdailang kak tatangki ipadungan saban kita po niyaso may office kin tatangki sang tupso met water mo sudah kan puy-puy lang sa water ay padungan pagkanta met po en kak kuya men kongong ang sa maday tatangkan epultan puy-puy lan tupso kan me Israel men Pohnpei kan saban ki yang maluwat ang kakapul na wan matang koros wan kaunsak may Mr. Speaker inbil ka ulian tuk pada kupura mo o kapengang ano representative Pahrek mayang pada yang tatak o kapayata i kamelele me sama tay tatak akin puita niya so me akin kailap kan niya kamelele me tatak ko puita po kupura child unsak yang
o kacay kabayata sa matay puko. Ani aralap may Mr. Speaker kumkupure pwede itita yan wiyal latun tatagwo o patyang Vice Speaker o Floor Leader ay pata kit karos o kapraya nga tungal kaping bang kuprong pwede sa umul leadership mesansal ang malanwa o melel men pumbikan may patyang sa matay tatagin kaptulong 10% dahil niyalam mo. Kailangan may Mr. Speaker pwede ay tungal niya sa mga Iben patungan pagita matajan dopolop kemahiran kapi. Kailangan din Chairman and Finance o kailangan din Melel Committee in Finance na puko ki patok kacumbal wo magtailan katin kaim siya kailangan ng compromise o Melel pil sa matayil staff kan mayang patang Israel Committee o kauna pataw kapalian at patok kacumbal wo. Kailangan ng kumprong with Chairman Carl Pwuhng rin sa karatan kabyung masyan sa leer siyangka mo kailangan biyadre iretoro sang Senator Tekan kamuy Senator Irons Kailangan Speaker kumkubura bojual sa kanan kibun wawan kak kate wawakan kibun me lapoy patar kotonan mo Speaker itu wawan kin kumi wawan ki Vice Pwuhng Honorable Chairman kan Pwuhng kan pagkabay Honorable Senators kan Koras katuan mga kuchon pewo tunsak nan kalal dikin kalal ubil Pwuhng staff na patyang child may sangwat itungal waw ang pan kuburan Koras katin pipiyan sa bulmaral may kail kan Speaker kung kubura itungal retoror ban pit sabul matay kembang roson mau pwede atay bang kecil nan budgeteering ang kempa kesampal me pit roson mau Speaker essential me ini sangat ranwat ipatun mun ini minit isak mun klok tuaw sore tok check nan medical ward pasame sumaka ku patrolao au yawi tok check Nye patient mau yawan non share au yawi suma. Dari kita yaku motion you committee ni muni engkak dia koto rawat engkak sansal. Wiyaki terpedium berpo ini kesampal kirai semua kan patunan muni absurd itu wiyaki kamu terpedium Kaliaman Sansara mo kamu memia sansara Senator Irons bagi memia ucapan kamu kita koros mengutung kamu kita masa ni masa ni so kamu kita pahita memia masa ni pe sansara mo kamu kita miyak channel utung itu masa ni pe koros mengutung kamu kita masa ni masa ni so kamu kita paitar pag panasay na sa bulmatay Committee and Health Yete Retoro Perez Kailangan Speaker when kapengang Ria Honorable Iris kataman kini ada Ria yung when patawan wiyagi Retoro when patawan bila sainang Committee and Health and so what submodal insurance system memia year submodal we have a game paltoron men Pohnpei to mangi ime neta dan bampur riyesak ay matang broto buegi prokata niya subi kapitoy dapat wanangin an wasagis regenta hostel o segala mga takyo nan ramen kami baruan niya sumukumbang kapitoy sumaman ang kapitoy siyang nan wanwani Mawar can provide hotel
rail patuan stipend. Kotogi ban samutor ingay koyak kita fly dabe aram bataging kay ni stipend bang kota. Dari speaker binuyagan mangay sabi na ramas bang i-chetra i-tight ngay para patroto. Ay doon rail gan sulit patroan Y rail pungan paparapaki tama utang ko na yung rail. Sang niraw ngayon patroan kita kamagiti yung trail na sign na yung kamagiti na yung trail. Kaya ko tama po. Kaya nga korong yung rail dami yagis suruwewe ko niyan siyom kami din ni referral apalila referral you kotong my care. Dahil my care kadaralang third party you net care Pwuhng. Niyan siyom kumbalala Philippine miya renda IPS. Ime ba napaligo mo nan ni International Patient Services. Pero solaga connecting my care po near third party na bilmenan buhat. Pero ibaruan met kanka kuyat sa bantay bilmen sa wasong sa maray laramaskan. Ibaruan uyadak silgo yung maray-ray. O ibaruan kadarang waleban my care me. Kaidag ngay may punotki. Ay punotki na yaramasin Pohnpei. Merai ba dalla mo patel leng kabal me pain rice depan ka kabal ini kita motion yo kagkareman Essential kamagit yung mayor karos mautung kamagit masani huwa masani so pag kamagit ya paitak miya masani pe Motion to close. Kamui Senator Carl. Kailangan may Mrs. Speaker ay tungal wasabal bangko pura mo yo bangko pura kan koros. Menjeno ensansal yat kami di bang robot. Kota tahu puka dan gak santi. Kesempal buat saya rata ramaskan magtay wul-wulian. Imen pa kita may Mrs. Speaker saya puyak sama sa ilok. Saya lapaliyata tatangka. Mabani mo me kay ban kas-kasalata kasempal bukat kosa-kosa na magkay pa napali sota tayo so napali commitment and jabrata men kita may Mr. Speaker report pentatawad dan puroto so dapat na sang masi sa kriyaw kailangan may Mr. Speaker San salang mau kawit miya te masan ben kamagit mamiya national masan be kamagit yung miya tayo natingti masan be karos mautung kamagito masani huwa masani so o kamagit pa ita yung kasampal yung masansalasang Senator Perez paanapwel unitungan kawit panan miya apwel pan we ang Committee in Health or ban report to non-regular session with Shoto Pantasan. Miyate Electoral, kamu Senator Louis. Kailangan may speaker ay tungkol sa karatan Pwuhng. Wow, tangko ko rin sa na-child coach ang hilap. Kaya ay tungkol sa karatan wow. Ang katsayan sabi mo muna natin patroyer nilang operator ng mall watch ay tungkol sa karatan wow bang speaker vice speaker honorable members ko takita ay tungkol aso po patungan kasampal kirama sansal sa Senator Rai o iman kapatsyang ay tungkol laro po ay kiswachaan so ay tan kapitulong ay tungkol motion po yan nakakmoy-moy ayan kakpiluya assignment magabi kapatch-patch sansal ma anwatch Turun aramasan men Pohnpei korus makan patrolay monmuni melel emergency as such treated as emergency kamu treated as normal natin na aramaskan kola
kapwal pacuan long na aray chungol po ko au yawi chok charaban chuo ri sang ni irawo iman en pilwiya assignment kanay ma amoy na committee in Roson Mau ran chair katabwa so mau mapangkan patrola emergency and we are emergency into one karwaro ap kaiten and tuwe chawasame raking kolap patrol long ne aray chungol po ko au yawi ren chuang chok sang ni mo ay peki karyaman o ya mo Chanchal may ray kamagat yung mo koros mo utung kamagat masani ay o masani show miye masani ben kamagat miye masote kamagat yung miye yo tadan utung ti masani be o pagpaka sampal mo pilpana sa ina ang sabol matay committee en Roson Mau koros mo utung kamagat masani ay o masani show kamagat paitan Mia Toro, kamu Senator Coran. Langan may Mr. Speaker. Kamelele magkupurakan mesan o assignment ang kamandikan may bilchot lo. Apo yung may Mr. Speaker kamandika sa mga kamandikan and sabon man ketungalang niya sumuawan apali ira kasambal bukat. I mean pag kinuha tayo ng kamaltisang nasa material session. O sa palbana lakapula kaisa. Riyaman. Chansalang mau kamagit memiyair, amoni ban po na siya kamagit miya pakair sa chairman kan, imen padrawan, tungalan ki ansyo mau o pakair ki jam, sabon matayil committee koros, nituan sabon matayil rule kasaneti, speaker ban, call, tribune meeting, o po yung met, iben pakitak tayo kat penetre, Moron wuya kupuran kan. O ipag karyaman. Speaker. Halangan. Chansal kamagat miyayer. Miya masan ben irawo masote asabul matay pakair may tungalen bulian kang tayir kamitin koros pan wuya moron ta session ran. Speaker. Pakair chairman and chayan. Lan Mr. Speaker. Ye irakap yu ma sign hand kamtin chayan ko mapit ito message yu wong kusanat yu absent kama naman la. Men barawan pagi kamtin chayan ko an kag chupan ranwat block silu. Lan Mr. Speaker. Then check ito message yu. Pakair sang chairman and chayan ko kung pakair and meeting clock silu ranwat o pagpag sang chairman pakair uyang member kanan patya. Miyata pakair bil sang chairman kan kamu chairman kan. Kailangan may Mr. Speaker wrong sa bulmo mo kami di kapadabat and environment o kami din muni ira mabitwasan kit karong ban uyaw kulak riyaw ranwat. Men kapadayang med mesama tayo karong and kulak tuwa ni may sang ranwat ko sa ula. Kuki Soto port in EPA yang lalito. Soto EPA director yang lalito. Ay kasampal ke me utan sa ang karong metuwa ta mabukat. Israel mangamangan pali ka mana na pato. Ikabang ke kawit mo maginsang sonda tong katap sonda tong mabukat. Kinuya daw pan kawit in Israel port o kauna kanari. Iman kangang puan sainsal. Nan karong-karongan kampan moni ta kamitin moni kana so may rail port kano kaunakan patpato Pohnpei Raimen pato ton nang karong kalangan may Mr. Speaker. Kalangan chansalang mo pakair pilsan chairman and committee in finance pakair committee kapatapat and finance o environment pan kulak riyaw o nituan kaway ito kangangan uyang irail witness kan nanti yang pada kami itu kapatapat. Biar pakai sang chairman kan masuk aiban ponasyo kamagit. Nakamu chairman net. Kalanan kami Speaker. Kay sabalay tungal sa karanwao. Men patrawan
Pahrek yang sapulma magkamiti ang reson mauren tek men Pahrek kan puiki floor motion silu mesan salero karong-rong beban kanag-nagla sutupan sani element wicket or report niyet niyare week beban wan irailen committee members kan may kalangan o kinikintrangi politan boards kan imet niyaralat kalangan speaker Kalangan Chairman Net. Masular Pahrek Naiban po na sir kamagat trailan komaldisang uya kupuro sa palban ng lakap kulakay siya. Karos mautung kamagito, masa ni Yay, Pwuhng masa ni So, kamagat paitar, o kalangan ng senator ko sa palmatay uya kupuro RR, o tayo sa palban ng lakap kulakay siya.